Kaliwatan nu dilaknana Ya sholawat sholawatan ya barokat barokatan ala Muhammad Rasulullah wa ala ali washabi layan nyebat asma nu kagungan sifat murah sifat asih was kagungan mantenan asih kagungan anjeunna Debar pasadaya Allah utusan nabi-nabina sadaya puji kagungan Allah Pangeran Numur bangsa daya alam ka Gusti abdi ibadah ka Gusti abdi nedapi tulung Mugi Gusti Maha Suci nang tayungan ka umatna nu kagungan dinten pangbalasan mugi Gusti anu suci ka abdi sadaya maparin jalan nu sampurna nalika maparin nikmat ka jalma nu ti heula sanes maparin laknat kanu salasar urang wajib tumarima kana papasten turira sate kumawasa angingku kersa anjeunna Purwa mantra-mantra winulan sastra tinuwara alon pamjang ing awuh sineng gihingkan dapurwa lantara Basane Purwa Purwa hartosipun wiwitan Basane Tara tara iku keraton Keraton opo keraton ingkang dianggo jajara cinarita boten wonten malih Inggih utawi di keraton daerah Madukara Inggih nu kareh kabarna sapun ka nagara Amarta anu janten papayung agung utawi adipati di daerah dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina Saha kakasih Kakasih Yuraden Arjuna Yuraden Janaka Yuraden Permadi Inggih sampun dipun parek ingkang patih daerah Raden Sumitra Nih kawuwuh ulu cupu Pandawaki Semara Badranaya sami lenggah ngantos dawuhan sang adipati panengahing Pandawa Raden Arjuna
Iasa urnira anak panjang sinenggi ia sinenggi sabda ya sabda saur neratan anak panjang sinenggi sabda wala bakti ya dening ngasih ya dening asih ya wong ngasihi aja ketara Sritinun ing pasewakan busana busana maneka warna pasewakan busana maneka warna busana maneka warna era baka puspit kemudian yang panjerah ing sarwa rukma